Bible लिखा है, if we die, if we live, we live for the Lord. If we die for the Lord. So whether we die or live, we belong to the Lord. गोरोन्थि बोसोन एबा गोरोन्थि थानाय बाथ्राफोरखौ एक्सेप्ट खालामामोन आरो जोंखौ जोबोद मोजाङैनो गोथों लामाजों दावगालांनो थाखाय अराय सम एनकारेज खालामो। এনেকা ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত উঠি বনাই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব। ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়াৰ পিছত আকৌ শুব আৰু 1 ঘণ্টামান উঠাৰ 1 ঘণ্টামান খোৱাৰ পিছত আকৌ উঠি পেলাই আকৌ খবৰ ল'ব। হ'লনে নাই? खुलुमबाय रायजोफोर। दिनैहाय आङो दंफैयो जाबाय गथायबारि गामियावहाय जारागुरि गथायबारि गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव। दा बेवहाय फैनायनि खारनानो जाबाय आङो दाख्लै थांनाय सप्तासेसो सिगाङावहाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन जाय मानगोनां मार्जित बसुमतारी सारा अबथिरा थैनानै थांबाय। बे थैनायनि थाखायनो दिनैहाय बिथांनि जोबथा प्रेयार दिनैहाय अन्तिम सेवा होननानै बुङो फ्रेम बस दिनै खालामदों। बेवहाय आङो नुजाफैदों। नुजाफैनायजों लोगोसेनो आङो मा खिन्थानो हायो नोंथांमोननो खिन्थालांनोसै। नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो सोर सोर फैदों बेखौबो नोंथांमोनहा मिथिलांगोन। फारियैनो नायलांबाय थाबानो जाबाय। रायजोफोर, नोंथांमोनहा भिडिअखौहाय फारि फारि नायलांजोब, अब्ला नोंथांमोनहा मिथिनो मोनगोन मानगोनां प्रमद बर' सारा मा बुंदों, लोगोसे डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र सारा मा फोरमायखो, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोनहा मिथिजोबगोन बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो। बिथां रुंसारि मार्जित बसुमतारी सारा बिथांमोनजों माबायदि क्ल'ज सोमोन्दो दङमोन बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा फारि फारियै मोनथिलांजोबगोन। लोगोसे बिथांनि बोसोनजों बिथांमोनहा माबायदि आवगायदोंमोन आरो बिथांनि थुलुंगानायजों बिथांमोननि खामानिफ्रा माबायदि साक्सेस जादोंमोन बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा मोनथिलांजोबगोन। मानगोनां बिटिआरनि CM प्रमद बर' आरो डिपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द चन्द्र बिथांनि बे अन्तिम सेवायाव गोबां बिटिआरनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। बेबायदिनो रुलिं पार्टिनि दैदेनगिरिफोर आरो अपोजिसन पार्टिनि दैदेनगिरिफोर गासै बिथांमोनखौहाय जोङो बेयाव नुनो मोन्दों। आरोबाव नुनो मोनबावदों टेबोल गंसेयाव जिरायना ओंखाम जानायखौबो जोङो बेयाव नुनो मोन्दों। सोर सोर बिथांमोना टेबोल गंसेयाव जिरायना ओंखाम जादों बेखौबो नोंथांमोनहा नुगोन। दा बिनि सिगां आङो बिथांनि गोथै हाखरखौ एसे खोन्थाग्रोनि, नोंथांमोना नायलांदो। आङो दा देखायनो लादों मार्जित सारनि गोथै हाखरखौ, नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय। नायदो ओरै गोबां मानसिफोर नायलागासिनो दङ। बेनो नै ओरै नायदो मार्जित सारनि गोथै हाखर बियो। रायजोफ्रा नायनानै लादो। मार्जित सारखौ गोबाङानो मोनथिखाबाय एरियानि। दाख्लै थांनाय जे 10 तारिख आगस्ट खालि मार्जित सारा थैनानै थांदोंमोन आरो बे थैनायनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो होखादोंमोन। नोंथांमोनहा दिनैहाय बिथांनि अन्तिम सेवा माने जोबथा आर'ज, बे जोबथा आर'जजों लोगोसे फ्रेम बसबो खालामनाय जादों। बे फ्रेम बसआवहाय आङो नुजाफैदों। नुजाफैनायजों लोगोसे आङो दा नोंथांमोननो बिनि गोथै हाखरखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थानानै होनाय जाबाय। नोंथांमोनहा नायनानै लाबानो जाबाय। आरो गोबां रायजो राजाफ्राबो नायगासिनो दङ। बेखिनियानो। गासैबो प्रग्रामा जोबखांबाय। दा जोबखांनायनि उनाव गोबां मानसिफोरा जादों। एरियानि गोबां मानसिफोर सावथाल, बर', उराव, राभा, नेपालि, बे एरियायाव जेसेबांखिनि जाथिफोर दङ बे जाथिफोरानो बेयावहाय फैनानै बिथांनि जोबथा फ्रेम बक्सआवहाय नुजाफैदों। आरो बेल' नङा, गोबां
बिटिआरनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो फैदों मानगोनां CMजों लोगोसे बिथांनि डेपुटि चिफ आरो स्टेट मिनिस्टार आरो गोबां लिडारफोर दैदेनगिरिफोर फैनानै बिथांनि अन्तिम सेवायावहाय लोगो लाफैदों दा नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय गोथै हाखरखौ नोंथांमोना बागिदा धोनि बागिदाफोरखौ आं खावलायदों बे रोखोमनि भाब सदखनजों आवगाय बिश्वासखौ अटलदों जेबो सिन्थानि बाथ्रा गैया साफ्रोमखौबो आं खावलायदों जाहाथे आदर्श आरो स्मरण हिसाबै पैतृक आथैनि भागिदारफ्रा बेनि सदखन सदभाबजों आवगायो मन्दिराव थायो आरो जि हाबाफोरखौ प्रभुदिसिम मावना दिनै निर्देश होदों बेखौ जाहाथे मावफुङो बिश्वास जाहाथे अटल थानानै इसोरनि इच्छाखौ जाफुंहोयो बेनिखायनो आं खावलायदों आरो आं फोथायदोंबो रावबो नारभास जायाखै हथात जायाखै बे रोखोमनो इसोरनो समर्पण खालामनानै जिउ खांदों नङामोनब्लाबो दिनै बे सान्त्वना प्रदानाव एसेसिम बेक्तखौ गथ'आबो बा ब्रादाराबो बेखौ फोरमायनाय नङामोन बा फोसावनाय नङामोन ओंखायनो साफ्रोमबोखौबो बिथां रुंसारिनि थैजों थानाय भागिदार साफ्रोमखौबो ख्रिस्ट'नि गोजोननाया पात्र जानानै इसोरनि थानाय बायदि सम्पुर्ण जायो आरो बिनि परिकल्पनाबो जाहाथे समजों लोगोसे बेरखाङो होमब्ला इसोरनि गोथार बोसोना बे सान्त्वना जिउआव बेनो थाबाय जिसुनि मुङै आमेन जों गसंदिनि मोजांसिन बाइबेल फरायनाय चार्च लिडार नोंथां आरो गासैबो चार्च लिडार नोंथांमोन न'खरनि अनजालि बिसि बाजैजों लोगोसे बिथांनि फिसाला बिहामजो फिसौ गासैबो न'खरनि सोद्रोमा नोंथांमोन बेवहाय बाहागो लानो हानाय जोंनि डेपुटि चिफ आरो बिथांनि सासे मोजां लोगोमोन बिथाङा आरो बाहागो लानो हानाय गासैबो रायजो राजा नोंथांमोन आङो गिबियावनो बिथांनि आत्मानिसिम
आंनि आरज गाबनायखौ बावहरदों आरो लोगोसे इसोरनि खाथियावबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों जे बिथांखौ सोरगोआव मोजां जायगा होगोन बिनि थाखाय गुबैयै आंनि जिउआव बिथांजों जोबोद माखासे खाथि सोमोन्दो गोनां माखासे जाथायफोर दङ एसे आगोलाव बुंनाय बायदि बिथाङा नखरनि थाखाय सोर्स अफ इन्सपिरेसन आरो कन्फिडेन्टमोन नाथाय जोंनि ससाइटिनि थाखायबो आं जेब्लानिफ्राय लोगो मोनदों बिथाङा जोबोद हारिनि थाखाय गोसो गुदुं सासे व्यक्तिमोन आरो जि समाव जोंनि मोनसे डिफिकाल्ट टाइममोन गोब्राब सममोन बै समाव आङो हारिनि सोमावसारनायखौ दैदेनबाय थानाय समाव बिथांखौ आङो खाथियाव मोनदोंमोन आरो बिथाङा आंनि असे बिदा नङाब्लाबो असे बिदानिख्रुइ बांसिन अननानै फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय मदद होदोंमोन आरो आंजों मदद होनायानो हारिनि थाखायबो मदद जादोंमोन जेब्ला हारिनि बाथ्रा रायलायो बिथाङा गासैखौबो बावजोबोमोन आरो 100% जोंखौ एनकारेज खालामोमोन कन्फिडेन्स होयोमोन आरो आनकन्डिशनेल लाभ एन्ड रेसपेक्ट हारिनि फारसे बिथाङा दङमोन आरो बिनि थाखायनो दिनै जोंबो जथेस्थ खामानिफ्राव दावगालांनो हादोंमोन बिथाङा माब्लाबाबो गोरोन्थि बोसोन एबा गोरोन्थि थानाय बाथ्राफोरखौ एक्सेप्ट खालामामोन आरो जोंखौ जोबोद मोजाङैनो गोथों लामाजों दावगालांनो थाखाय अरायसम एनकारेज खालामोमोन बिथांनि रुंसारि जानाया फारसेथिं नायोब्ला जोंनि थाखाय खहा जादों आरो जोंहा जि बाइबेलाव फरायबाय बिथाङा बे हिसाबै इसोरा बिथांखौ लांबाय दा बे हिसाबै बिथांनि टाइमाबो जोब्बाय बिथाङा थांबाय दा बिथाङा मोजां जायगायाव थाहैगोन आरो जोंफोर अरायसम बोर मोनबाय थागोन बिथांनि एबसेन्सआव बिथांनि नखरा अरायसम मोजाङैनो थाथों बिथांनि साफ्रोमबो नखरनि सोद्रोमाया मोजां देहा मोजां गोसो लानानै जेरैबायदि बिथांनि हास्थायनायमोन लुबैनायमोन थिग बेबायदिनो साफ्रोमबो बिथांनि फिसालाफोर बिहामजो एबा गासैबो सोद्रोमाफ्रा फिसाजो बिजामादै बयबो मोजाङैनो थानो हाथों आं बेखौनो अबंलावनि खाथियाव आरज गाबो आङो गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै आंहा गोबां एसे आंनि फारसेनिफ्रायसो एसे आफसुस थादों मानोना आङो एसेबां थाबनो बिथांखौ इसोरा लांगोन होननानै सानाखैमोन दा बे हिसाबै गोबां बाथ्रा आंहा सावरायनो दङमोन बिथांजों दा बै बाथ्राफोरखौ आङो एसे बेस्थ'आव साननैसो उनाव सावरायगोन होननानै माखासे खोथाफ्रा थालांदों दा बिथांनि थाखाय आङो फिन खेबसेबाव अबंलावरिखौ साबायखरखौ बावदों आरजबो गाबदों आरो अरायसम बिथांखौ जोङो गोसोआव लाखिबाय थागोन आरो बिथाङा अरायसम बे ओनसोलनिल' नङा बर' माहारिनि गेजेराव आरो गुबुन गुबुन माहारिनि गेजेरावबो बिथाङा अरायबो अनसायजाबाय थानाय सासे सुबुं महरै बेवहाय थाबाय थागोन आङो बेखौनो बुंनाय जाबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो आं गोसोनि गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय जाबाय गोजोन्थों स्वर्गीय मार्जित बसुमतारी যে পৌৰণিক নেতা ইয়াত উপস্থিত আমাৰ চেনেটাৰ্ছৰ মডাৰেটৰ ডাঙৰী আমাৰ পৌৰহিলসকল ইয়াত উপস্থিত আমাৰ BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ চিফ শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আমাৰ প্ৰয়াত বসুমতাৰীৰ সহধৰ্মিনী তেওঁৰ সন্তানসকল ক্ৰমে ষ্টিফান ডেনিয়েল ইমানুৱেল মাৰ্চি আৰু গ্ৰেচি লগতে বোৱাৰীসকল ইয়াত উপস্থিত মোৰ কথিত বিধায়কসকল কথিত এডিএমসকল আৰু বিভিন্ন দল সংগঠন নেতৃত্ব দি আমাৰ এই অঞ্চলৰ সমাজখন আগুৱাই নিবৰ কাৰণে কাম কৰা মোৰ পূজ্যসকল মোৰ নিশ্চয় ভাই ভনীসকল আপোনালোক সকলোৱে মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ এই সময়ত যিজন ব্যক্তিক লৈ আমি ইয়াত সময় লৈছোঁ তেখেতৰ বিষয়ে কৈ আমি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ তেখেতক মই ব্যক্তিগতভাৱে 1996 পৰা লগ পাইছোঁ
তেখেতৰ নাম আগতে বহুত আগতে শুনিছিলোঁ মই 90 পৰা নাম শুনি আছিলোঁ কিন্তু লগ পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু 1996 পৰা তেখেতক লগ পাইছোঁ আৰু একেলগে বহু বছৰ কাম কৰিছোঁ সেইকাৰণে তেখেতক ওচৰৰ পৰা একেবাৰে নিশ্চয় ওচৰৰ পৰা মই জানিছোঁ শেক্সপিয়াৰে কৈছিলে what is in your name which we call rose by other name it would smell the sweet নামত কি আছে গোলাপ ফুলক আমি বেলেগ নামেৰে মাতিলোঁ একেই গোন্ধই পালেহেঁতেন কিন্তু মাৰ্জিত বসুমতাৰীৰ নামটোৱেই কাফি নামেই যথেষ্ট নাম বৰ অৰ্থপূৰ্ণ মাৰ্জিত a sober man gentleman well mannered person আৰু তেনেকৈ নাম তেখেতৰ জীৱনৰ গোটেই শৈলী আমি বিচাৰ কৰিলে অৰ্থপূৰ্ণ পাওঁ নাও যেনেকুৱা তেখেতৰ ব্যক্তিত্ব তেনেকৈ আছে আজি তেখেতৰ বিষয়ে কি ক'ম মই বিচাৰি পোৱা নাই কাৰণ তেখেতৰ বিষয়ে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ তেখেতক কি কৈ যোৱা সময়খিনিত আমাৰ জাতীয় আন্দোলনত তেখেতৰ যি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন তেখেতৰ যি অৰিহণা কি কথাৰে আমি ধন্যবাদ জনাম কথাখিনি মই বিচাৰি পোৱা নাই তেখেত এজন ডেয়াৰ ডেভিল সাহসী মানুহ আছিল ভয় ভীত তেখেতৰ নাছিল আমি NDPৰ সদস্য হিচাপে পুৰা ট্ৰেইনিং চিনেলৈ জংঘলত কাম কৰা লোক কিন্তু তেখেত ঘৰত থাকিয়ে এই সহস্ৰ সংগ্ৰামক কেনেকৈ সহায় কৰিছিল এই কথাই বহুতেই নাজানিব তেতিয়া ভয় ভীত নকৰাকৈ আমাক অসমৰ লগত যিসকল লোক জড়িত তেখেতসকলক ভয় নকৰি আমাৰ মাৰ্জিত বসুমতাৰীৰ ডাঙৰ বেছিকৈ ভয় কৰিছিল কাৰণ সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰা মানুহে যেতিয়া লাগে তেখেতক এৰেষ্ট কৰি উলিয়াবও নোৱাৰি কাৰণ ৰাইজৰ দেখাত চৰকাৰৰ দেখাত নিৰ্জীৱ কিন্তু ভিতৰি তেখেতসকলে যিখিনি ভয়ানক কাম কৰে সেই কথাটো চৰকাৰে বেছি ভয় কৰে আৰু সেইকাৰণে আমাতকৈ তেওঁলোকক বেছি ভয় কৰিছে তেখেতে বেছি ভয় কৰিছে আৰু সেইকাৰণে তেখেতে সেইখিনি কাম কৰাৰ বহুত কষ্টও পালে 1996 তেখেতক এৰেষ্ট কৰিছে যিহেতু সেইখিনি মানুহৰ আদিবাসীৰ বৰ অলপ সংঘৰ্ষ হৈছিল এইখিনি অঞ্চলত যেতিয়া SDP আছিলে অনুৰাগ টাংখাই কিন্তু তেখেতক উলিয়াই শেষ কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰি আছিল কিন্তু কথাখিনি গম পায় এতিয়া যিহেতু আমাৰ PDF পলিটিকেল পাৰ্টি আৰু AGP লগ লাগি চৰকাৰ চলাইছিল তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল প্ৰফুল্ল মহন্ত আমাৰ PDFৰ জানিছিল আমাৰ মাজতে আছে তেখেতে কিন্তু কথাখিনি প্ৰফুল্ল মহন্তক জনালে যে ওচৰত এনেকৈ এজন ব্যক্তি এৰেষ্ট কৰিছে তেখেতে উলিওৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে সেইকাৰণে আপুনি যিকোনো প্ৰকাৰে বচাব লাগে যে তেওঁক জীয়াই ৰাখিব লাগে এই কথাখিনি প্ৰফুল্ল মহন্তক অনুৰোধ কৰিছিল আৰু লগে লগে প্ৰফুল্ল মহন্তই কোকৰাঝাৰৰ SPক ফোন কৰি জনাইছিল যে এই মানুহজন একো কৰিব নালাগে আৰু এইমানে তেখেত বাচি গ'ল অন্ততঃ নমৰি কিন্তু কষ্ট বহুত পালে বহুত মাৰপিট কৰিলে তাৰপিছত 97 চনত আমাৰ এজন কোনোবা ভাল আৰ্মি অফিচাৰ আহিছিল তেখেতে কিন্তু আমাৰ প্ৰয়াত মাৰ্জিত বসুমতাৰী সম্পৰ্কে ভাল ৰিপৰ্ট হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত কিন্তু কোনো আৰ্মি পুলিচে তেখেতক অত্যাচাৰ নকৰিলে কিন্তু সেইখিনি সময়লৈকে যিখিনি কষ্ট কৰিলে যিখিনি হেৰেছমেণ্ট দিলে যিখিনি টৰ্চাৰ কৰিলে তেখেতক আৰু পৰৱৰ্তী সময়খিনি জীৱনত তেওঁ ৰোগীয়া নিচিনা হৈ থাকিব বহুত ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব লগা বহুত ডক্টৰত যাব লগা আৰু হয়তো আৰ্মি পুলিচৰ অত্যাচাৰ নোপোৱা হ'লে তেখেত ৰোগীয়া নহ'লহেঁতেন আৰু সুস্থ শৰীৰে এতিয়ালৈকে জীয়াই থকা এটা পৰিৱেশ পালহেঁতেন যি হওক তেনেকুৱা হ'ল আৰু সেইকাৰণে আমি তেখেতক পাহৰিব নোৱাৰোঁ 2008 চনৰ পৰা প্ৰায় 2016-17 মানলৈকে আমি দিল্লীত যাওঁ আৰু তেখেতেই প্ৰতিটো গ্ৰুপত আমাৰ লগত থাকে তাৰপিছত যেতিয়া দিল্লী থাকে তেখেত মোৰ লগতে একে ৰুমতে শুৱে বাকীবিলাক তেখেতৰ লগত নুশুৱে যিমান আমাৰ কৰ্মী থাকে বাকীবিলাকে তেখেতৰ লগত নুশুৱে আৰু তেখেতসকলে আপত্তি কৰে যে দাদাই বহুত
নাক বজাই তেওঁলোকক ক'ব নোৱাৰোঁ বহুতেই সচেতন কিন্তু মই তেখেতৰ লগত থাকোঁ আৰু মই এটা ভাল গুণ ক'ব নাই বেয়া গুণ ক'ব নাজানো টোপনি গ'লে কোনোবাই গাত জোকাৰিলে মই সাৰ নাপাওঁ সেইকাৰণে তেখেতৰ নাক বাজিছিলে কি একো গম নাপাওঁ মই আৰামত কৰোঁ তেখেতে আৰামত কৰে আৰু সেইকাৰণে বেছিভাগ দিল্লীত গ'লে আমি দুজনে একেটা ৰুমত গৈছিলোঁ কোনেও কাৰো ডিষ্টাৰ্ব নহয় তেখেতৰ নাক বাজিব গম নাপাওঁ কাৰণ মই টোপনি গ'লে একো গম নাপাওঁ তাৰপিছত তেখেতে এটা অভ্যাস দেখিছিলোঁ ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত উঠি বনাই তেওঁ কৰ্মীবিলাকক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে অমুকক দিবি তমুকৰ পৰা স্কুল আনিবি অমুকক লগ ধৰিবি এনেকুৱা ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত উঠি বনাই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়াৰ পিছত আকৌ শুব আৰু 1 ঘণ্টামান খোৱাৰ পিছত আকৌ উঠি পেলাই আকৌ খবৰ ল'ব গ'লা নাই কৰিলা নে নাই গোটেইখিনি হিচাপ তেখেতে গোটেই দিনটো তেনেকৈ দিল্লী থাকিও নিজৰ কাম গোটেই পৰিচালনা কৰিছিল আমাৰ চৰকাৰৰ যিখিনি আলোচনা তাত থকাৰ বাদেও নিজৰ পৰিয়ালৰ নিজৰ ঘৰৰ গোটেইখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন তেখেতে তাৰ পৰা দিছিল আৰু তেনেকৈ তদাৰক কৰি আছিল এনেকুৱা নিজৰ কৰ্তব্য নিজৰ দায়িত্বত ইমান সচেতন তেনেকুৱা ব্যক্তি হয়তো মই বেলেগক দেখা নাই আজিলৈকে দেখা নাই কিন্তু তেখেত বৰ দায়িত্বশীল ব্যক্তি আছিল নিজৰ দায়িত্ব ভালকৈ বুজিছিল আৰু কোনো দায়িত্ব তেখেতে ত্ৰুটি কৰা নাছিল আৰু এনেকুৱা এজন ব্যক্তি মানে তেনেকুৱা এজন মহান ব্যক্তিক মই লগ পাইছোঁ সেইকাৰণে মই নিজকে ধন্য মানো গোটেই সময়খিনি আন্দোলনৰ সময়খিনি তেখেত মোৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক অনুপ্ৰেৰণাৰ চ'ৰ্চ হিচাপে কাম কৰিছিল তেখেতে দেখিলে মোৰ মনত সাহস আহে যে আমি কিবা এটা কৰিব পাৰিম তেখেতে দেখিলেই আমাৰ মনত এটা কিবা আহে কিবা ইনস্পিৰেশ্যন আহে যে তেখেত আছে সেইকাৰণে আমি কিবা এটা কাম কৰিব পাৰিম তেনেকুৱা ব্যক্তিক আমি হেৰুৱাব লাগিব যেনে আমাৰ তেখেতৰ কাৰণে বহুতৰ কাৰণে গড ঈশ্বৰ বহুতৰ কাৰণে কাৰণ তেখেতৰ আণ্ডাৰত বহুত মানুহ কাম কৰে বিপদ আপদে হ'লে ওচৰত আহে অভাৱৰ সময়ত তেখেতৰ ওচৰত আহে আৰু কাকো বিনামুখে ঘূৰাই নপঠে এনেকুৱা গোটেই ৰিপৰ্টখিনি মই যোৱা সময়খিনি যিখিনি পাইছোঁ সেইকাৰণে তেখেত বহুতৰ কাৰণে ঈশ্বৰ মানুহ হয় কিন্তু তথাপি ঈশ্বৰে যিখিনি অনুগ্ৰহ কৰে তেখেতে মানুহেও ইমানখিনি অনুগ্ৰহ আশীৰ্বাদ সহায় ফালত কৰিছে ইমানখিনি সেইকাৰণে আজি অকল এইখিনি অঞ্চলৰ কাৰণে নাই গোটেই পৰজাতিৰ কাৰণে তেখেতে যিখিনি কৰিলে যিখিনি কষ্ট কৰিলে যিখিনি দুঃসাহস কাম কৰিলে সেই কথাখিনি আমি পাহৰি গ'লে অকৃতজ্ঞ জাতি বুলি এটা বদনাম এটা হ'ব আমি তেখেতক আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ তেখেত মোৰ কাৰণে বন্ধুও আছিল লগতে ভাতৃও আছিল বয়সত মোতকৈ প্ৰায় 3 বছৰমান সৰু হ'ব চাগে কিন্তু আমি বন্ধু নিচিনা কাম কৰিছিলোঁ আৰু ভাই ককাই নিচিনা কাম কৰিছিলোঁ খুব মোৰ মনত নাই 2010 চন নে 11 চন মানত তেখেতৰ দেউতাক ইয়াতে লগ কৰিছিল মোক তেতিয়া কৈছিল মোক যে বাবা চাবি এই ল'ৰাটো কাৰণ তেখেতক কৈছে এই ল'ৰাটো মোৰ কথা নুশুনে তাহলে অলপ ভালকৈ চাবি কিবা ভুল কৰিলে অলপ শুধাই দিবি বুলি কৈছিল কিন্তু তেখেতৰ কি কথা শুনা নাছিল নাজানো কিন্তু আমাৰ কথাটো শুনিছিল ৰাইজৰ কথা শুনিছিল মানুহৰ কথা শুনিছিল এইবোৰ কথা মোৰ কেতিয়াবা মনত পৰে তাৰপিছত কেতিয়াবা আমি একেলগে বহিলে আমাৰ বাইদেৱে আহি পেলাই আমাক বুজায় তহঁতে এইটো কাম বাদ দে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ এইবিলাক বাদ দে ঘৰত বহি ঘৰৰ কাম কৰ কাৰণ বাইবেলত লিখা আছে তৰোৱালবিলাকত নাঙলৰ ফাল বনা হ'ল এনেকুৱা কথাবিলাক আছে সেইকাৰণে এইবিলাক বাদ দে আৰু তেতিয়া তেখেতে মিচিক পঠাই থাকে এইবোৰ একো উত্তৰ নিদিয়ে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ বাইদেউক কাৰণ তেখেতৰ অনুপস্থিতিত প্ৰায় ঘৰত থাকিব নোৱাৰিছিল আৰু বিশেষকৈ মুভমেণ্ট পিৰিয়ডত আৰ্মি পুলিচৰ ভয়ত বা তেনেকুৱা অত্যাচাৰ বা আমাৰ মাজতে ক'বলৈ যিটো আমাৰ কাটি অলপ বুজাবুজি ভুল আছিল সেইখিনি সময়ত নিজৰ মাজতো ভয় কৰিব লাগে আৰ্মি পুলিচো ভয় কৰিব লাগে সেইকাৰণে কেতিয়াবা ঘৰ এৰি 2 মাহমানলৈকে ৱেষ্ট বেংগলত থাকিব লগা হৈছিল আৰু সেইখিনি সময়ত আমাৰ বাইদেৱে গোটেই পৰিয়ালটো নিজে চম্ভালিব লগা হৈছিল
আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বতে গোটেই পৰিয়ালৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে ডাঙৰ দীঘল হ'ল আৰু আমি ধন্যবাদ দিছোঁ ঈশ্বৰক যে সাধাৰণতে আমাৰ মনি পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্পইল হয়, উদণ্ড হয়, আইন কানুন নমনা হয়। তেতিয়া আমি ধন্যবাদ দিছোঁ ঈশ্বৰক যে তেখেতৰ পৰিয়াল যিকেইজন ল'ৰা আছে খুব শান্ত শিষ্ট নিৰ্জুল আৰু পাঠ্য। আমাৰ ষ্টিফানৰ কথাই কওক, ডানিয়েলৰ কথাই কওক বা ইমানুৱেলৰ কথাই কওক, মাৰ্চি বা গ্ৰেচৰ কথাই কওক, খুব পাঠ্য নিৰ্জুল সমাজৰ লগত মিলা তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী পাইছোঁ। সেইকাৰণে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই বাইদেউকে ধন্যবাদ দিছোঁ, কাৰণ তেখেতে খুব কেয়াৰ লৈছোঁ কাৰণে দিছে। তেখেতৰ এটা কথা এতিয়াও মোৰ মনত আছে, আমাৰ মাৰ্চি বিয়াৰ সময়ত আমিও গৈছিলোঁ আৰু এই বিয়াটো আচলতে খুব ভাল কিবাভাৱে হোৱা নাছিলে। আমাৰ বস্তুতে ডাঙৰে অলপ মনত আশা পাই আছিল। বিয়া যেতিয়া মই মনে মনে ভাবি আছিলোঁ যে তহঁতি চুটি দিবলৈকে ছোৱালীজনী কইনা হিচাপে ওলাই অহা সময়ত, কাৰণ অলপ সন্তুষ্ট নাছিল তেতিয়া। তাৰপিছত যেতিয়া কইনা সাজত আহিল মাৰ্চি, তেতিয়া দেখিছোঁ দেখাব দিবলৈ একদম পুৰা বৰ ভাষাত মচৌবাৰে আপোনাৰ তেনেকৈ কান্দিছোঁ তেখেতে। সেইটো মই আচৰিত পাইছোঁ, কাৰণে তেখেত ইমান কোমল হাতৰ মানুহ। বেজাৰ আছে, দুখ আছে, পৰিয়ালৰ সন্মতি মতে ভালকৈ বিয়া বাৰু হোৱা নাই, তথাপিও মনত দুখ থকা স্বত্তেও ছোৱালীৰ প্ৰতি নিজৰ সন্তানৰ প্ৰতি ইমানখিনি মৰম, সেইকাৰণে দুখত তেওঁ কাটি গৈছিল, খুব কান্দিছিল। মই আচৰিত হ'লোঁ। তাৰপিছত অলপ কমপ্লিট কৰিছে, গাড়ী চালি পাৰিব চাগে, মুখকে নাচাব চাগে, তেনেকুৱা নহয়। এইখিনি ব্যৱস্থা আমি পালে, এইখিনি সহায় আমাৰ সমাজে আমাৰ জাতিয়ে পালে। আজি তেখেতৰ শুৱনি সময়ত ঈশ্বৰক কৰিছোঁ আৰু ঈশ্বৰে যাতে তেওঁক শান্তি দিয়ে, আমাৰ তেখেতৰ পৰিয়াল যিখিনি আছে আটাইকে আশীৰ্বাদ দিয়ে, সেইখিনি কামনা কৰিছোঁ। বাইবেলত লিখা আছে, ইফ উই লিভ, we live for the Lord. If we die, we die for the Lord. So whether we die or live, we belong to the Lord. সেইকাৰণে তেখেত আজি আমাৰ মাজত নাই যদিও ঈশ্বৰ আমাৰ লগত আছে, ঈশ্বৰে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। এইখিনিকে মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। থেংক ইউ। गासैखौ सेबखांफिनदोंसै। आङो फंनैसोल' बुंनो हास्थायदों, मानोना गोबां बेबायदिनो बुंथिगिरिफोर दङ। मोनसे बाइबेल फरायनो हास्थायदों, एक्लेसियास्टिस उपदेशगिरिनि 3 अध्याय 1निफ्राय। बेवहाय बेबायदि लिरनाय दं, फर एभ्रिथिं देयर इज ए सिजन एन्ड ए टाइम फर एभ्रि मेटार आन्डार हेभेन, ए टाइम टु बी बर्न एन्ड ए टाइम टु डाइ, ए टाइम टु प्लान्ट एन्ड ए टाइम टु प्लाक आप व्हाट इज प्लान्टेड। बेयाव बेबायदि लिरनाय दं, गासैबोनि थाखाय मोनसे समय दङ, आरो जोनोम जानायनिबो मोनसे समय दं, आरो थैनायनिबो मोनसे समय दं। ए टाइम टु बी बर्न एन्ड ए टाइम टु डाइ। जों जायफ्रा जोनोम जादों, जों सानसेब्लाबो थैगोन। आं नैबेनि सायाव फंनैसो बुंगोन। बिनि सिगां आङो मानगोनां लेट मार्जित बसुमतारीखौ बे समाव हामबाय होननानै बाख्नायदों। बिथाङा गैयाब्लाबो बिथांनि जिउआ दङ। बिथाङा जेबादि मावलांबाय, बिथांखौ मिथियै रावबो गैया। बिथांहा मोनसे हेल्पिं हेन्ड दङमोन, मोनसे बयखौबो हेफाजाब होनो हानाय आखाइ बियो दङमोन, मोनसे हेल्पिं हार्ट, मोनसे काइन्ड हार्ट, बिथाङा अननाय गोसो दङमोन, बयखौबो अननाय, आरो बिथांहा मोनसे कनस्ट्राक्टिभ माइन्ड दङमोन, जाय जेब्लाबो बिनि जे डिरेक्सना पजिटिभमोन, माब्लाबाबो नेगेटिभ जायामोन। बेबायदि सासे ससियेलि आरो रिलिजियासलि बिथाङा बयखौबो समान नोजोरै नायोमोन। बिथाङा बयखौबो अनोमोन, आरो बिथाङा गोबां जौगानाय आरो थुलुंगानायनि खामानिखौ मावनानै होलाङोमोन। नाथाय अब्लाबो जों मानसिनि साननायाव बिथाङा जोरनानै थाबावोब्ला मोजां जागौमोन होननानै सानदों, नाथाय उफाय गैया। गासैबो जोंनि जोनोम जानाय आरो थैनायनि सम सिमाया इसोरजों फसंजाखानाय। बिथाङा बेनिखायनो थिग समाव, जे समाव बिथांखौ इसोरा समयसीमा होनानै दङमोन, बेयाव सफैनाय लोगो लोगो बिथांखौ बोखांनानै लांबाय। मानोना बिथाङा बे समसिमनि थाखायनो इसोरजों दोनजादोंमोन। दा बेनिखायनो बे जाबाय, थैनाया जेब्ला फैयो होमब्ला जोंखौ रावबो जोंनि जिबनखौ जों हमथानानै लाखिनो हाया।
we can't hold back our life when that comes. जोङो रावबो थैनाया फैयोब्ला जोंनि जिबनखौ जों हमथानानै लाखिनो हाया मानोना बे थैनाया होजाखादों जों थैगोन बयबो थैगोन आरो बिथाङाबो थैलांबाय नाथाय according to our belief according to the Bible that is not ultimate थैनाया जोबथा नङा it is beginning to the Lord बेयो प्रभुनियाव आराम्भ जाजेननाय बेयो प्रभुनियाव आराम्भ जाजेननाय दा बेनिखायनो बिथाङा थैबाय जोबबाय बे नङा जोंहा मोनसे समय दंबावो we have a hope जोंहा मोनसे भरसा दङ बाइबेलाव लिरदों आं फरायला 1 थेसलानिकिया 4 अध्याय 16 आरो 17 फोराव फरायोब्ला नुगोन जे जेब्ला जोंनि प्रभु जिसु ख्रीष्टआ बे बुहुमाव फैफिनगोन द्वितीय आगमननि थाखाय बियो फैगोन फेंफा सुनानै फैगोन आर्कएन्जेल आर्फनि दुआरै फैगोन बे समावहाय बयबो गोथै हाखरनिफ्राय बे फोरबो जिसुनि रावखौ खोनानानै बयबो सिखारगोन दा लेट मार्जित बसुमतारियाबो गावनि हाखरनिफ्राय बिथाङा सिखारगोन आरो बेवहाय प्रथम फार्स्ट प्रेफारेन्सआ जाहैबाय गोथैफ्रासो जिसु ख्रीष्टजों लोगो लाग्रोगोन जायफ्रा प्रभुखौ फोथायनानै थैलांबाय मोजां हाबा मावनानै थैलांबाय बिसोरो गोथै हाखरनिफ्राय सिखांनानै बिसोरो प्रभु जिसु ख्रीष्टजों लोगो लाग्रोगोन आरो जायफ्रा गोथाङै लोगो मोनगोन बिथांमोनहाबो प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ लोगो लागोन आरो जायफ्रा धर्मीय खामानि फोथायनायजों थैलांबाय बिथांमोन बयबो सोरगोआवहाय आलो गोजोनैहाय सौहैनानै गोजोननायखौ मोनगोन दा बेनिखायनो बे बुहुमा जोंनि थाखाय पार्मानेन्ट नङा आरो बे बुहुमा जोंनि थाखाय अरायबो गोजोननाय नङा बेवहाय गोबां रोखोम माने गोजोननाय गैयै दं आसखान्दा दं बे बुहुमावहाय गोबां जोंहा गाबनाय आरो दुखु दाहाफोर दङ नाथाय सोरगोआव बेबायदि गैया दा बेनिखायनो बे जोंनि पार्मानेन्टबो नङा पार्मानेन्टआ सोरगोआवसो बेनिखायनो बे सोरगोआवहाय जेब्ला जों सहैगोन होमब्ला जिउजों जिउ लोगो मोनलायनानै गेदेर रंजानाय जोंनि इसोर जिसु ख्रीष्ट आरफोर आरो धर्मीयाफोरजों सोरगोआव गोजोननाय रंजानायखौ आवग्रिहैनो हागोन बेनिखायनो दा आङो बेखौनो जोबथा बुंनो हास्थायदों जे दिनै जोंनि मानगोनां बाजै हार्टी आरो फिसौफोर बिजामादैफोर दिनै मानगोनां लेट मार्जित बसुमतारिया गैलिया एसे मोदोमै गैलिया नाथाय बिनि जिउआ अरायबो दं आरो जेब्ला सोरगोआव सहैगोन बे समाव गेदेर रंजानायखौ मोनफिनगोन दा आसखान्दा जादों दा दुखु जादों नाथाय बिनि परिबर्ते जों देनां सोरगोआव ज' लोगो मोनोब्ला पार्मानेन्ट रंजानायखौ मोनगोन गोजोननायखौ मोनगोन बासायजानायखौ मोनगोन दा बिनिखायनो बिथाङा जे लेसन गालांबाय बे लेसनखौ किप इट आप बेखौहाय लाखिबाय था बिसाफोर आरो बाजै गासैबो बिथाङा जे मोजां लेसन होलांबाय बे लेसनखौ लानानै आवगायलांबाय थादो इसोरखौ फोथायबाय थादो देनां जोबनायाव गेदेर लोगो मोनफिननानै गेदेर रंजानायखौ मोनगोन जे रंजानाया पार्मानेन्ट इसोरा बे दुखुथिया न'खरखौ आरो जों बयखौबो बोर होथोंसै जिसु ख्रीष्टनि मुङै जोङो माखासेया एसे बेयावनो जिरायथ'नांगोन जों पेन्डेलाव माखासे जिरायहैखाबाय ओमफ्राय दा जोङो जोंनि बे जाय बिथांमोना बिबान मोननाय दङ बिथांमोना बेबायदिनो जों जेरै सुबिदा जायो बेबायदिनो जोंनि आलासिफोरखौ फज'नानै जाहोनायनि बेब'स्थाखौ खालामनो थाखाय आं खावलायहरबाय কি মাংস বনাইছে চব খাচী মাংস আৰু কি মুৰ্গী মাছ जोङो दा नुनो मोनदों खाम्बा सारजों उल्खाव सारजोंहाय टेबोल गंसेयाव जिरायनानै जानायखौ जोङो दा नुनो मोनदों दाल
lain lah baju kali ini. Nah, tahu apa? Ada sini itu. Saat donggasnya berma bedor juga sana, donggasnya dong. Patah mangso, kasih mangso. Sampai dong lokal daw na sering kamu rubai nih, sering kamu rubai. Dali zol.